Sebastijane, dobrodošao. Hvala na pozivu. Evo, nakon blagdana, kao što je Iva rekla, prepuni su svi portali, novine, televizija o detoksikaciji. Pa kažu detoks sokovi, čajevi, sve mogući smutiji, čiste naše tijelo, moram to sad kaže, očistit će vašu jetru i odmoriti probavni sustav. Je li to baš tako? Kako da ne? Pa mislim, možemo mi pričati što hoćemo, detoks industrija, detoks proizvodi su u procvatu. Dakle, mi evidentno trik je, ali je trik koji pali. I onda jednostavno ako trik ima publiku, on će uvijek prolaziti. Sad, mi možemo ovdje pokušati apelirati na ljude da si to ne rade, prvenstveno svom novčaniku, a možda čak i svom zdravlju, jer imamo u znanstvenim radovima poprilično nezanemariv broj nekakvih incidenata zdravstvenih koji su upravo bili posljedica nekakvih detoks tretmana koji nisu znanstveno opravdani. Često se spominju toksini. Ta riječ već smo je spomenuli, toksini. Pa što su ti toksini? Jel postoji nešto što su zapravo toksini i treba li ih, kaže čaj koji će otopiti toksine iz masnog tkiva. Postoji li tako nešto? Ne postoji. Dakle, toksini su, kao što kaže temelj toksikologije, Paracelsus prije 500 godina, doza čini otrov. Pričali smo se prije, zezali smo se i voda u prevelikim količinama može ozbiljno naštetiti našem zdravlju. I u plinovitom stanju je ne smijemo udahnuti. Tako da sve može i ne mora biti toksin. Ono što cijela ta industrija zapravo gađa našu slabu točku, a to je da, barem iz mog iskustva, kad mislimo da je nešto, kad znamo da je nešto dobro za bolesnog ili otrovanog, da je to mora biti dobro i za zdravog. To ne može biti dalje od istine. Mi imamo, evolucija nam je podarila jako efikasan cijeli sustav detoksikacije i mi definitivno na dnevnoj bazi nosimo toksine što iz zraka, što iz hrane, ali naše tijelo dok mu damo da radi svoj posao, radi to besprijekorno. Znači nije potrebno čistiti jetru, čistiti masno tkivo nekakvim posebnim dodacima prehrane? Ne, apsolutno nije. Znanost je davnih dana pobila sve tvrdnje koje se kreću u tim krugovima, marketinškim ili prodajnim, ali definitivno publika dalje postoji i ona i raste. Tako da ja nekako apeliram stvarno da li neka bazna edukacija uvede u škole ili da nekako malo glasnije svi pričamo o tome, jer evidentno smo neuspješni u tom kontekstu da ne uspijevamo ljudima uspješno, odnosno ne uspijevamo kvalitetno objasniti zašto je recimo kupovina ikakvog detoks proizvoda zapravo bačen novac. Ali Sebastijane, ja koji to znam čak, osjećam se jako dobro kada nakon blagdana gdje sam jeo tešku, masnu hranu, šećera dosta, pijem čaj i jedem nekakve možda nekakve laganiju prehranu. Zašto to onda? Prije svega, ono što smo naučili, kalorijski izbalansiramo svoju prehranu. Ako smo, inače imamo loš unos voća i povrća, nekakav detoks ili kakav god prirodni sok će nas naravno preporoditi iz razloga što smo unijeli napokon neke vitamine, minerale, antioksidanse, polifenole u naš organizam. Ali ne moramo i ne trebamo davati tim spojevima nekakve čudesne iscijeliteljske sposobnosti, odnosno svojstva. Mi u principu kada poboljšamo kvalitetu prehrane, mi se osjećamo evidentno bolje. To nije sporno i to može svako potvrditi na svoju ruku, ali često tražimo tu nekakvu etiketu. Bilo to, izbacili smo šećer iz prehrane, pa me to spasilo. Ili gledamo kilograme na vagi, to je često isto dosta velika zabluda, puno puta smo o tome pričali. Evidentno je hrana jako bitna za našu i psihičku i fizičku kvalitetu života. I naravno kad poboljšamo kvalitetu prehrane, ako je dio tog poboljšanja nekakav, ajmo ga nazvati detoks proizvod, onda evidentno i logično da ćemo biti bolji. Postoji još jedno čarobno rješenje koje se često nudi, a to je prirodno je zdravo. Znači, prirodno je zdravo, ovo što je proizvedeno industrijski je nezdravo. Je li to baš tako jednostavno? Naravno da nije. Recimo, onda ću sad u kontrasmjeru profesionalni sportaši koji imaju ekstremno veliku tjelesnu aktivnost, kod njih moramo često koristiti umjetne, procesirane tvari da uspijemo unijeti dovoljnu količinu energije i svega drugog u naše tijelo. Zašto većina prosječnog populacije će bolje prosperirati na prirodnim namirnicama, nutritivno su bogatije i energetski uravnoteženije od ovih drugih. Ove druge su ipak napravljene da budu, što smo isto puno puta rekli, nadprirodno fine i često nas izbaci iz energetskog balansa i to je zapravo njihov možda najveći krimen. Ako smo ipak pretjerali, a jesmo, ljudi smo, da, pretjerali smo za blagdane pa smo sve to konzumirali što možda ne bi trebalo u količinama kojima nisu preporučene, što bi ti sad savjetovao? Vratiti se na
ajmo reći, nekakve početne postavke, koje god to bile. Blagdani su tu da se opustimo, da se družimo i slično. Blagdana, kad ih zbrojimo u godini, ima možda 15 dana, 350 dana godišnje, ajmo reći, nekakav kvalitetan životni stil koji uključuje neminovno i kvalitetno spavanje i redovnu tjelesnu aktivnost, hodanje svaki dan i prehranu koja je u skladu s našom potrošnjom. Kada uspijemo uz pomoć nekog stručnjaka ili sami, ajmo reći, adresirati ove navedene stavke, mi smo naš detoks prirodni radi ko sat. A što je recimo onima koji su u trenažnom nekakvom procesu ili treniraju ljudi u teretani, vole graditi svoje tijelo i sada idu na neki detoks, recimo. Što se može dogoditi s mišićima, s mišićnom masom? Pa na kratke staze ništa, ali dugoročno nedostatak unosa i ugljikohidrata, koje često zanemarujemo u kontekstu mišićnog tkiva, i proteina može dovesti do katabolizma, odnosno gubitka mišićne mase, što ne vjerujem da je ikom u cilju. A i u kontekstu dugovječnosti znamo da je to naša najbolja oklada za zdrav kvalitetu života i recimo svi ti detoks protokoli i ono što ih stvarno definira je jako nizak unos, nizak sadržaj proteina, što generalno ne doprinosi ni sitosti, a ni čuvanju mišićne mase. Sebastijane, hvala ti. Evo, ja bih zaključio za kraj da čini mi se da detoks industrija živi od našega neznanja i da stvara problem koji ne postoji i pokušava ga prodati. Jel bi se složio s tim? Da, i nudi rješenje za problem koji ne postoji, ali to je biznis model koji pali i izgleda da će paliti dalje. Najljepše ti hvala još jednom.